Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 737307960. हाँ दोस्त देखो, वो पूरा माल बनाने वाला है। एक कस्टमर आ रहा है, 20 लाख का डील करेगा। उसका लिए हम 60 लाख बना कर रखा है। वो माल देखो, वो माल काल जाएगा, दूसरा के अकाउंट में जाएगा माल। हाँ नोट देखो, है कल वो भी माल देखो। देखो देखा है माल, देखा है। वो माल देखो। आपको जो मैंने बोला था ना, वो माल मतलब अकाउंट में जाएगा कल ऑनलाइन में। वो माल देखो, देखा है। वो माल देखो, कल Ke National Penyautrap People's Federation haka arpenyautrip uyayong hajar arpulai kala mudoi dak ejahar haka office jong Superintendent of Police ke East Khasi Hills District persya ya ka Rumi Chowdhury kabana pok ke jilla Assam halor ke jingkeno ba kala pengo bersyukur ki pajba jong ke jilla Meghalaya dak ba pha ban thep pisa shilak tingka na ka benta ban yo ya ka pisa ka ba alak tingka. Haka jing akram ikla pathai kubor President jong Federation uba Andreas Nongkri ula keno baka Rumi Chowdhury lambat uwe urang ba ubala tip kerteng kum urajib na pok jilla Assam kila thok bat pengop yaki lengba ki rinsan social media dakaba kila patha ikipat ba ban thep pisa shilak tingka khnang bakin yo nong lai lak hadu saulak tingka. Habaya de bakani uba Andreas Lakuntu ya katanat pulet bakan pelong ya ka jing tokit ka babnia halor kani khnang bakipat ba jong kani ka jilla Meghalaya kin lain nakum kini ki jing sha pengop bar ka jing sha penthami haki riushim kabu. देखिए भाई, हम लोग ऐसे बना के काउंटिंग करके देता है आदमी लोगों को ना। ऐसे देखिए 50,000 करके हम लोग ऐसे बंडल कर करके आदमी लोगों को देता है। देखिए सामान, ये देखिए हम लोग कैसे पैक कर रहा है ना। ये देखिए पैकिंग हम लोग कैसे करके देता है, ऐसा कार्टून में पैकिंग करके हम लोग देता है ना। आप देखिए हम लोग कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, हम लोग हैंड टू हैंड काउंटिंग करके ऐसे ही देता है ना। और पैक कैसा करेगा ये आपका सामने में हम दिखा के आपको पैकिंग करेगा। आपका सामान हम काउंटिंग कर करके ही देगा, कोई टेंशन नहीं है। आप आके एक पीस करके ऐसे भी काउंटिंग करके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सामान नंबर 1 क्वालिटी है। आप जो बैंक में दो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मार्केट में डालो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप लोग आइए, आके सामान को काउंटिंग करके आप सामान लेके जाइए। ठीक है, हाँ ठीक है। आप दूसरे लोगों को दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्रेट वाला आदमी को दिखाइए।
kum kaseng ni polisi office kalau komplain against ya Rumi Chowdhury. Jadi ke Rumi Chowdhury ke badai nampak katanya san. Kebabun nang ni ki para khasi ki jongi pradok prasnam ki jongi kilangat bun hakiliang barok. Kilangat hai hajik syak thok hakapisa ya kapaki ki ong. Asilang kinyo saulang sanlang lane asilang arlang kinyo punta dah hadu dah aisanlang kinyo kasanlang tadi kapisa kalau enggak exchange note lane kedega bisa kebah pinbakla. Oh kini kalau kecik tu kepam nomor badan kiba komplain cengi kum kaseng iwan hang ni mikenturu imaham ru igi pradok prasnam ki jongi ki balogi khasi bakimbet bagi cuit keluar naduk di sosial media. Pingat di sosial media, pingat di beri di basi senior ni, ban penbiak kaya pi, ban kon, ban yalam ni pi, ban wan apa asam dan wan hatang ta, tap kisah apa Google. Lada pilih kini baro, pingat di kecik api. Pi gini, amde kan mentah hari bapuan na, duk macam kisnam kibelarem, kibelalik no sedian, ibun kini kibelang fraud, bawan pentok gini kisah. Bakumjuk mentaruh kini ki fraud gila adon hang ni pok siliang ke jongi ke balong pok asam. Kini na pok asam ki khot ipi kin pawan pok asam ban ong. Tuan rak kita pisah ngin IP double triple. Kini kalong ka duplicate notes. Mo ka pisah thok. Ban peniat. Ada pi yo makana aku kata ka pisah ru la pi warna pena perkhat pad uduk usuk. Utu belas ni baterai nong sngi. Nakadaw utu la da uyo itu ka pisah dai. Peniat yang ni pok selong, lada peniat ni pok selong, gini kibadi waidong, gini kibaterai belas ni, kiyo itu kepisah, lada kira abang, kira syamak tak sound lo, nama kiyo sudah pendenkan ni kepisah. Dari kebun kiba syong yo, pelang pisah, sanspak si hajar, ada yo, dia kata pisah top, terhai, gili ai, kisah, kulit tak sound lo, kiyo sudah pendenkan, kano kalau berjinduk nong ru, kamtam ya gitu kiba belah, kamtam gitu kiduk sup. Dengan penturut yang kini ki beri ki bangat atau bukan dengan apon ki baju melian ban dia phone kini ki beri ki baong bawan dengan IP sai pi warak silang dengan IP lailang saulang dengan penturut yang itu ki businessman lani ki riu pajba bikin wan cekamat wan yang kenduk yang ikum keseng berkenang mengikum keseng inla yang baniat cekamat benesim mentah ban rat yang kini ka jing sneo kat kum ka jing keran bu SP mentah loong akal yang kejongi lah ada piyok mana kubur pentep buat USB berkenang USB untuk piyok benle ikap kat kum kecing yo jingtep kejongi kini bahasa thang kila long napo Meghalaya kejongi lani napo selong hantam ikasi kejongi kila palat iki hajar ngut nomor pigi kasi jongi ubang biet ubangait biet bat ubaklet biet are kum kini kajan tolong rang ba wanum klet biet wanum ngop biet tolong rang ba baknang kino ro jimpun sai la ne jimpun kami kino mla ban yu roi ikacing im jongi kade kalau sedang nadu bisnam ki belalai kini kalau sedang nadu bisnam ki belalai nadu kapor ba syua ban lockdown kala ya ye kade ka lenti takun ke jingtep ke jongi suki paski kalau ye kenduk bat wei u ya ka banga ngamla menisu keng kalau ye kenduk yu tau wei uba baju itu bat ni upan ke jingeram nak benta mendirap lem yu nomor hapar bu ulai sport asam ulai nak kayap haji sya ulai de ban sya niap atas ni bat ulai sya keni ru kapista ka badon hau